le ia le swafu man malol tātou di Yesu Kristo e whatalofa Fatu li matu pa ia le ainga le tua nei tai au talofa lava aftai de lofa tu no le tua mo fo le lao mo le no ya tātou silfa ia i lunga pe ngalu lea ya wale faso ino la fiong pa ia le tua malole se fomria en langona nei tai au fa wa wina nei ngalwenga fa wa ale global kingdom mai lea aso malea leo le a tanto fa soa le fionga le tua ai le am taina se fa soa ya ala wina ke o tato talo fa dasimau ya tuina tuai tato mai le tua mese sana fa unga le na fionga ma fa sta tele le muti vale o lofa e te tuli loa ina peano ma tu wola le aso lau tu singa mana ma lofa fai ai na ma tu wala mai le nei tai au ma tu fa sanga i ma lau fio ala le ngang pa ia fa stai lau fa malolonga fa stai lau a fio pa ia fai na ma tu fa soa le aso ma le aso oto ai lo fina ngalo mo i matou after tele le tua le ano noa i ma le lasi o au famnianga sa mai tino le mafafau sili lava i le nganga matou talo nei tai au ia alo fa mai lo nganga pa ia matou sauni matou te fasoa ia u fionga mamana le tua mo si fa malo si mo i matou ia fau lau fionga fau le ngata e vai e malea le man malam e fanga ngana e lau fio no moli se fe au fale nganga mo le au fale longo mo le au fatu tua ya fi mai tato ma oi e fe lau famnianga sunga le fatonu ya mai preta ya au wale faso soina le nei me ai fale nganga i lungo le alata ya me se fa fonga so mato tunu ia iai lau whaunga ma lau whamnianga ono Yesu. Amen. O lea maua se, tusi whai tau mo tātou, ia, ele, mai tusi whanga in fau, tusi al tusi tala luka lam tau pusi fulu, i whai tau ina whai pue tolu survalu whangata al fas fulu rua, luka lam tau pusi fulu, e to wina le tolu survalu whangata al fas fu malua wa whanga maia ai o te whai to wina le whiong pa ia lo tātou tua wa lato wō na awhi atu lea o ia e le tasi a ai o le tasi whawhine fhoi e ngoa ia mareta wana talia o ia i lona whali Malona usa foi e ngoia Maria. O no foi e lalo tafa vai o Yesu. Ma fa longo ila no fetalainga. Na ua ti ngā mareta ili fatu a inga. Ua tu mai. Ma fa pe mai. Leli ie. Te le manatu mai ea. Ina ua tu mai e la uso ya ta. Sauni totas. Ia e fetalai ane ia te ia. Ia fe soani mai ia te. Ua tali atu le li ia te ia. Maritai. Ua e popoli. Ma ua pulo loto i mea teli. A le mea lava e tas. E ao ina ia e maua. Ua filfilia fo e Maria. Lea mea le lei. E le ave e se ina ia te ia. Pamanuia tele mai. Le tua fonga ina o ana fionga pa ia. Ma ia tu mau atu ia te ia lona lava vi inga. Nei se iau o le whawawau lava. Amene.
O le launga le suafa malu le tua le tama. Le alo ma le ngangsa. Ma tua le launga ma le fasoa le nei tai au. Whapuina whapea. Nofo I vai o Yesu. Pe nofo I a ao Yesu. Sit at the Lord's feet. Sit at the Lord's feet. And manatu au tu whatupu manatu le ta whasoa le nei tai au. Whapuina, serving with Jesus is more important than serving for Jesus. Serving with Jesus is more important than serving for Jesus. Au auna whatasi makewiso po Yesu. Siri atu lona tā ua nai lole au auna mo Yesu. Au auna whatasi ma Yesu. Siri atu lona tā ua nai lole au auna mo Yesu. O lea le winga lea whamatalanga. O le au auna whatasi ma Yesu. O le whatanga leo o Yesu. E ngā lulue whatasi. Whatanga leo ke viso e totonu I le tangata. Ina ia whau whatasi le au aunanga. E whisiri ai. Whalangolango ia Yesu me E usi tai fo I pesa lona finanga. Ina ia whau whatasi le au aunanga I le mea e finangalo ai ke viso. Nai loli manatu le tangata. Mea lea o te whamatala ina ole au auna whatasi makerisi. Whai whatasi le tonu. Whai whatasi le tapenanga. Ina ia o ngatasi ma le fina ngalo o Yesu. Ai ole au auna mo Yesu. E whai siona ese se. Leanga ole au auna mo Yesu. Ole au nanga whai to tasi o oe lava ia po wau lava ia. E leo include a Yesu I to tonu o le tapenanga le au nanga. E whai lava le au nanga I lau tonu. E whai lava le au nanga I lou I loa. O se mea o te whaia mo Yesu. Pe sa o pe se se. Pe le lei pe le anga. E le aise a whaina le anga o a. O se mea o te whaia e whamalia a Yesu. O le ese se senga le na. O lea whaampunga. O le au auna ta pena whaatasi makerisa. Ma le au aunanga e ta pena e le tangata. Mo kerisa. A whamele ta manatu autu. E siri atu le ta ua. O le tapenanga ma le au aunanga e ta pena whaatasi makerisa. Nai lole au aunanga e ta pena e le tangata mo kerisa. E iai fo I ona tuwa pe a whai e whaatino le au aunanga ane tangata mo kerisa. Le anga iai le taimi e whiu ai le tangata e au aunanga. E le taimi e musua ai le tangata e whaatino le au aunanga pe a le lava. E le taimi e to mumu ai le tangata pe a whiu e au aunanga na o ia. Le aise ise whamalosi a te ia. Ile maleisi, e iai fo le taimi. Pe a le leile au aunanga tangata whaitotas. Ona ia whao leo le vi inga mo ke viso. Au mana o ia lava. Ole ese sengana. Ole au auna whaatasi makewiso. Serving with Jesus. Male au auna mo kewiso. Serving for Jesus. With Jesus and for Jesus. Te lela le taua.
o le au na whaatasi ma ke riso. Pei whapena, se la ngona o le mta upu sa whaita wina le nei tai. Ai tātou te le yo le mta upu. Ma lo le soifua au na. Ma lo le au na po le alawa le tuainga au nanga o e whaia. O e tautua ai mo Yesu ma le finanga. Ma lo le tautua. Ma lo le au na. Ai manatu. Umane le mta upu le nei tai au. Ua mau ai se tonu mautu pe wha pe whea. Ona whaatino ina lo tā soifua au na. Mo lo tā tau li o Yesu ke viso. Ua ia walawina lo soifua ma lo wola. Tala leo le tala malama le to e tau whamatala ina. Le au uso teine mareta ma maria. Ma le la tua ngani o la sala. A o se uo ma mai ya Yesu ke viso. Valaudia e mareta Yesu mo no so se yafe mai le fali. Se tali la lato whainga malanga whaatasi ma maria e le fale o mareta. Whaeloa lo lato lo la ua anganga lofa tautua tali ma lo i le li o Yesu ke viso ua malanga mai mo so sa whaatino ina ai lo la soifua au. Martha and his sister Mary were very close friends of Jesus. They invited Jesus and his disciples to come into their house. They both showed warm hospitality towards Jesus and his disciples. They both wanted to spend their time to serve Jesus. They both chose different ways to serve Jesus. Martha chose to serve for Jesus, and Mary chose to serve with Jesus. Ua whaafe le uso taine Yesu maonaso. Whaeloano na nau e au na mo Yesu. Ai peta. Ese awala na whatino ai lo la soifua au na. Fili mareta. Ile au nanga e fia fai mo keris. She chose to serve for Jesus. Aua fili Maria lo nos. E fia au na whatasi ma keris. Mary chose to serve with Jesus. Ole ese sengalena. Ole fatinonga. Ole au nanga teine ia e tolua. Ma neia le nganga. Ma neia le whataitainga. Ma neia le mauti. Ole fia au na mo le tangata o le tu. Fia fatino le alofa. Fake viso. I tangata o le tu. Apeta. Ese awala sa fatino ina ai. Lo la soifua au na. Tato wo ile filfilinga ale teine o Maria. Filifili Maria fia au na fatasi makeriso. Mary's decision. Mana ia filfilinga Maria. She chose to serve with Jesus. How? Whawhewhea na loa. Le filfilinga na whaia. He Maria fia au na fatasi makeriso. Mai ona alu leo Maria. Ua sa whai vai o keriso. Ua nofo I ao keriso. Fatino ina ana o nganga. She wanted to serve with Jesus. Ua tatala lona loto. E nofo ia ao keriso.
ai se I whaalongo ai saunoa lona matai. Ua nofo ia au ke viso, se I whaalata lona nganga, a o saunoa mai ke viso. Ua nofo ia au ke viso, se I whaalongo pese a se fina ngalo le matai, mo ia e te tau o na ia whatino. Ua nofo ia au ke viso, se ia au maia se whaamanianga, whaalea nganga mo rona loto. Mana ia whilwhilinga a Maria. Ua te tala lona taimi. Ua whaao ngā lona taimi e whaamua mua. Ma avela na whaamua mua mō ke viso. Se I sao whai ma nofo ia au ai se I sao noa mai ke viso mo ia. Mana ia le whilwhilinga Maria. Mary chose to serve with Jesus. She chose to sit at the Lord's feet. She learned from Jesus' teaching and at the same time worshipped the Lord with full attention. Maria chose to sit at the Lord's feet and she learned from Jesus' teaching. And at the same time, she worshipped the Lord with full attention. Tau noa maile tua le langi maleri. A ua vivi lona loto ya ke viso I lea taimi. Ma na ia lana wha mua. Se I wha longa mua. Ai se I sauno maile matai moia. Most importantly, she was blessed. Ai ole me pito siri la le nana ta ua ya Maria, ma lana au nanga wha atasi ma ke viso. Na matua wha manu ia ina, wha leangang, lona loto. Ina ua la filifili e au ona wha atasi ma ke viso. She put her first priority to serve the Lord. Serve with Jesus. Mana ia, ua olanga first priority o le taimi, olana whalongo, olana usitai, o mea umalawa, na ave a lana wha mua mo Yesu. Sei sau noa mai ke viso moi. Ole whati nonga le nare au nanga Maria. Na ave lana wha mua mo ke viso. Mo o Yesu le matai uafe mai. Sei wha manuia. Sei wha longo. Pesia sona fina ngalo mo ia. Mana ia le filifilinga. Mai sao fo le mauti. Sa ia filifili ai le tu ainga au auna. Ole au auna wha atasi ma ke viso. Pe wha mua ke viso I le whati nonga rana au auna. Alfe siri ai a mareta. O le a le whati nonga o le whati nonga le au aunanga mareta I lea lavataya. Mareta o a mafas decision. Mafas decision. She served for Jesus from the kitchen by herself, too busy to sit at Jesus' feet and worship. Her attention was in the wrong place. Se toi wafufunga, ile ese senga au nanga na fatino I Maria, male au nanga na fatino I lona uso Marita, ile taimietas, ile faletas, ile asvetas. They served Jesus at the very same time. Martha served for Jesus at the kitchen. Ese no fuanga. Po tu malo lola e fio ai ke viso. O inana serve ai Maria. Le tu noa pa le umukuka. O inana fatino ai le au nanga a Marita. Martha served for Jesus
ta pena mai se mea ai, mo Yesu, ma neia lona langona, ai mata o le nāle fina ngalo keriso, ma neia lona langona, tali ma lo, ta pena mua se tau mawhatanga, e ave ma keriso, ina ia whamanuia mai ai keriso. She served from the kitchen by herself. Na ia lese, a Maria lesa serve fatasi me Yesu. Too busy to sit at Jesus' feet and worship. Wa tele le te me pisi ai tua lungkuka. Pa o ane o, pa keko ane o, mi ngoi ane I. Wa pisi tele le tapenanga le tau mafa, mo Yesu. Ua le mau ai se taimi. Panga noa ma se taimi tā ua. Se sa whai vai o keriso. Se whalongo I le saunoanga. Ai se saunoa keriso I lona loto. O le ese senga le la, very busy. O le mau ai sona taimi mua. Se I la au auna whatasi ma keriso. Her attention was in the wrong place. Se sele no whanga wa ave iei no whanga mua. Ma neiale no whanga na ave iei whanga mua mawia. Alu le mea no whaile li. Alu I ole puna o manuia. Sei I ai sei whamanuia ma. Ma neia whaile no whanga. Ai ona e se mo letai. Langa leo wafe mai le li. Ai le whapea e le anga. Filfilinga marita. Ai ona e leo lea le mana onga Yesu lea taiang. Furthermore, she became upset and her sister did not share the same intention. And then questioned and complained to Jesus. Te whawhanga fo ele mea watupu. Ile au auna to atasio marita ele umukuka. Ua kinga inga, ua lela wā, ua tele me to pena aena o ia, na le 2:5. Le ale mea utupu. Le na, furthermore, she became upset, weaker, that her sister did not share the same intention. Ua ita ilona uso, sa te tau ona sau, late whasoa watas, ta pena watas, le tau mawhatanga for Jesus. And then question ona tupu le fiti and complain to Jesus. Wa ta momele se senga le serve for Jesus. Ma le serve with Jesus. Wa mingoi wa le lava. Ona tupu leo le loto ti ngā maleita. Ua le fia. Ua fesili le mawhawha. Na I ua lea ina complain. Ua tautua ngutua. Ua tautua pa o. Ma ua le manongi le tautua. Na I lava ina ia fesili le matai. Ia Yesu. Ai sea ua ti ngā le loto. Ona ua le aise fesoa soan. Lea ngalae au auna na o ia la. Au auna whaletino. Ua le aise ise fesoa soan yati a tei. Ona tupu lo leo le mui. O le a le tala le. Te mai tai o mareta na whai. Ua le tau fiofi le ita. Ua le tau fiofi le loto tinga. Ona ia fesili lea. Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Lea la o sau fafo le loto tinga. Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tele manatu mai ea. Tele alofu mai ea. Tele whaiane ea lo uso sau feso soani mai a tia. Na o au le whaia le kuka.
complain. Le lava au ona. On oso e leo le loto ti ngā maleta. Tell her to help me. Fei poe fast furu na ia. Ua ia whaatonu le matai. Complain le matai. Un fai mai lea, whai a mario. E sau e fiso soani mai a ta. Wai la tātou le te le o le effectiveness. O le au na e whai to tasi. I le langona o ia lava. Ua a mata. Ona whiau le tautua ma le auna. E su te le whaiane ea i le uso le nane mari. Sau se fiso soani mai ata. Wana o hau le ta pena ina le tātou tau mawhutanga. Whaiane iai e sau fiso soani. Wow! O le tuwāre nā o le au nanga. O le au nanga fili lava fai mo ke visu. Ma neia le fa mo le anga pe fa pe na lava o tātou la ngona fa sa mo. Pe a fel fa. E tātou te omo mo e wa aile o mukuka. Ta pena se mea rei te tau mawhutanga. E ave male malo. Pe a sa ole mouti. Ona le ai lea o se whaitio mas komumu. Ai pe a whai se sere na nganga. O lea lona feedback. O lea le me tupu pe a whai. E whai le au nanga. E le o iai le nganga o kevisu. O le se senga le na o le tautua Maria. Ma le au nanga Marita. Sa ta pena se mele le mo kevisu. A peta. Ua i la ua pōna. Ua whanau mai ai le ita. Whanau mai ai le tomumu. Whanau mai ai le fiafia. Ma ua avea le nei relationship peye fo lingo sawi suma waan. E le o le lei le vao o le uso teine le. Ai ona e se le mauti sa whaiai, se le ngā na whaiai. E ui o se mea le lei mō lona matai. Ai, manatu e leo lea mō ke riso. Sa te tau, ona maua so na taimi whātasi mai Yesu. Ona whātino ai leo lea waunanga. Ona māneia lea mamanongi, mamanea mea o. Au lea se saunoanga Yesu. O whea Maria ma Marita na konseni a Yesu. O whea au nanga i elua. Na mana o aike viso i lea tai au. Ina ua tu lai se whasea le tina. I a Marita. Ma ua whatonu a Yesu. I le mea ta tau na whailo nausu. Jesus respond. Martha, you are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Wa maile complain, wa maile fasia. Ta oto atu le loto tinga. O lea la na saunoa ai Yesu li tai aule. Ua ia tali le fi mana onga. O le tomai tai o Marita. Marita ua pupulo loto le tele o mea e whai. A o Maria ua ia filifili le mea sa e te tau na whai. Ma o le mea ua whai e Maria. E le toi awa ese ai lea. O le talile na a Yesu le metaina. Tali ai a Marita ma lana whasea e tusa malaona au nanga whaitotas. She wanted to serve for Jesus. Le lana le tali ai ke viso. Mafa
mafa. You are worried and upset about many things. Kele mea ngai tua i ngale mukuka. Wa papole iai lu loto. Se mea maa neiana e mana ata pena au na mai moa a peta. Se no whamumu. O le mea le to silinga ta ua whaia e Maria Rose. Ua a maila na whaamua mua e sau e nofo i lau. Whaalongo mai atia. Ai se ia utala noa atu ma whaamanu atu. O le sau noanga lea ke visu. O le tali fwe lea ke visu. E tusa ma le au nanga Marita. Marita. Mana ia. Pe tai lea nga wa e popole tele. Wa pupu tele lo loto le tele me fai. Ai. O le mea silin ta ua e tasi. Lea wa whaia Maria. Sau mua ia tia. Ona e alu le fai lea ona. A o le mea wa fili Maria wa fai. E le to e tea e se lea mai. Ma na ia le taku. O le tali lea. Na tali ai. Yesu ia Marita. E tusa ma le au ona. Ioi. E le nei taia. Feo iai lau soifua wau. Feo Maria Malana Skaili au na ai fatasi ma keriso. Ma Marita Malana Skaili Malana au nanga mo keriso. O iai o ele nei taia. Fea te tauna iai le ta whamomo. Te le teimi wa ta pisi ai. Ta fe au ma ta tiute ma ta ngalwe. Wa le maua se teimi ta te nonofu ai a au keriso. Ai se i sau noa mai keriso. O le maua se teimi ta te tala noa ia keriso. Close relationship. Allow Jesus to talk to you, to speak to you, to me, and worship Jesus by the same time. Jesus needs to fellowship with you first before you do something for him. Sit at his feet and let him change you. Ole anganga lea taun whaatino ai le ta una. I le tino, le mafofau, i le nganga. Whaatanga ke riso i whamo mua i le ta manatu. Ta filifili e au auna whaatasi ma ke riso. Pei ona filifili le tina ia Maria. She chose to serve with Jesus. Ona manuia lea o leo unanga. Ona lea leo se ita. Ona lea leo se tomu. Whaatanga ke riso. E sau noa mai. Whita lai mai. Ma o lea foi lono whina ngano mo oele tangata whātutu. Jesus needs to fellowship with you first. Your first priority is to seek God. Sit at the Lord's feet. Listen to him. Allow him to speak to you before you do something for him. Ele va pele angale me na faye Marita. Ele nei. Ai ole mele sa taun fa lona lua. Ai fa mua Yesu. Alu mua ya Yesu. Se yutu le soifua fa lenga. E tupu ai manatu le lei mana ngona lele. Ona sau lea e whaatino le au onang. Ona le ai lea o se ita. Ona le ai lea o se whewaa aia. Ona le ai lea se loto ti ngā. Wa o lea le mea tupu. Pea whaita te au ona. Whaalango lango lo ta malos. Malota ai loa. Sit on the Lord's feet means listen to his word. Aia, o le nofo ia au ke risu. O lo whalongo lava lea i a te ia i lana ufu. O le nofo ia au ke risu. O lea wanoa te meditate ai i lana ufu.
Whaatanga ke viso e te lua tala noa. Meditate. Yana fionga pa ia. Wa o wina ai tātou. Pray him regularly. Tatalo i taimi uma maaso uma. O rau whaatanga ina o ke viso. Po le nofo ia ao ke viso. O se ama no le leitele e te tala noa ia te ia le tatalo. Pray to him regularly. Taimi uma e lena le tasi se taimi. Not only that, but sit at Jesus' feet is worship him always. O se ava noa e vivi i elu roto. E te tala noa ai le tatalo e vivi i elu roto. E te wha manu mai whawhata. Ma e meditate. E ala i ana fiong. Devotion. E salema nei o le area lea. Keu si anu. Ia au wea ai tātou ma le au auna ma le whaitio ma le tomumu ma le lelewa. Sau mo mua ia ke riso. Sa ili mo mua ia ke riso. O ia lea na te au maia le instructions sao. A maia le commands ma le whatonunga e whatonu for lau ai lau soifua au au. Ona le o leo ta ua i le whiau. Le mui ma le tomumu. Ma lo tātou e whao ina o le vi ingo le tua i le tāu au nang. Serve for Christ. E tāua pe a tā whaia mua le mea na whaia Maria. Serve with Christ. Ona tupu leo o merele. Ona tupu leo le oli. Ona tupu leo le fi le mui o tāroto. Matana unau e whatino le abunga. Ina ia whaamanu ia ai le tua ia te oe maa. Le au whatua tuwai ma le au ngā lulue ma le au tau tua. Ma lo lava le au auna. Ma lo le ngā lulue. Wau tau ngā pātia le tau tuaina o le ngā luenga. Ai Iei foi teimi tātou te au auna, iei teimi tātou te itai. Ti ai lole au nanga ato e foi tua. Iei teimi tātou te oa ngā lulue whatasi maisi uso i to tono na ngā lua. Iei teimi tātou te vai o leo maisi on tātou mui leo. Iei teimi tātou vai tua le on maisi tangata whatua tua on tātou whiau leo. On tātou tusi lima lea, se a. Wale mūla o nang. Wale manongi lau tau tua i luma le tua le anga ua whai ma le loto tinga. Hei salamana ia le whateita ina. Whata oto mai le tau tua Maria. Serve with Jesus face. O le iai o ke riso whatasi ma lau tangata. Whatino ai le o nang. E te whai mea fia. E te whai mea ono sa. E te le fe va ai pei o mareta. E te le mui. E te le whasea. Pe a whai. E te whatanga ke riso e te lua au auna whatas. Whau whatasi le au nanga. Fesili a te ia pe sealo no fina ngana. Whatonu for lau mai le nganga o ke riso. E whatonu wai le au nanga. Po ala whawhita au le tupu mai le au nanga. E tupu pēr le oli te tono lauloto. Le angai sao, le tangata wai fili lua te au au. Ai a whai te au au na lava oi i lau malosi malaupoto. A wana i ngaru, e ele teimi ngase ai. E ele teimi e te langona ai langona ia na ia marita. Ona vea lea ma whaavatu ia e lau fie tautu. Ona le mū leo lau tau langa. What kind of service are you to your Lord? Lea le tuai ngā unanga. Lea marita po Maria. Ma neia le fili whatasi ma Maria. What we do with Christ is far more important than what we do for Christ.
Christians and all believers who serving God, what we do with Christ is far more important than what we do for Christ. Whatanga ke riso e sau tātou te au na fatas. Sili atu le tā ua le nā. Lea whi mei e Yesu marit. O le mea na filifile Maria. O le mea pito sili le nā. Tātou womo mua ia ke riso. E manui ai le tā o nang. Ona tātou mai lea fatasi mai. Ta pena le tātou o nang. E manui a lea. Sitting at Jesus' feet brings you peace. Sitting at Jesus' feet brings you peace. Moni lava. Ole amai, ole nofo ia ao ke riso e whātau nu uaile au nang. E amai ale file mu. Ina ua complain mai marita. Ele I fiti lunga pe ita Maria. Sai ele peaceful ilona roto. Ele itali ilona usu. Isea. Wa umana tapena e ke riso le loto. Ele I whaasea pe whaise fi naunga ilunga ke riso. Leanga wa iai le file mua ke riso. Sitting at Jesus' feet brings you joy. E amai le ori ori, e puna pe le ori ori. Pe ana se foi tono le kale sia po vela. Iei foi nise Faali sola to lefi fiele wo unang. Ai tupu ale ori ori. Iai ale ori ori ke riso le uroto. Leanga ua uma na tāpoleni ma fale leie ke riso. Le ori ori lo uroto le ori ori. Awa oro orua au na fatasi ma ke riso. Not only joy, but e amai fo ile love. Sitting at Jesus or Lord's feet brings you love. Ole amai fo ile nao le lofa. Ole fisota inga le lofa fa ke riso ia toi. Uam fai fo iona e lofa. Po a lava tangata e fai mai. Po a inise fai tio mai le awanang. E tupu pea le lofa e lulota. E te lofa ai le ke riso lo matai o Yesu. E te lofa i le isi o usa. E te le tawi masui. E te amana ia. E te respect. E te wha alot. E te lofa pea. E sare mana ia o mea wha puna whanau mai. I le loto le tangata au na whatasi ma ke riso. Pe vesi telo I kalesia. Ma le pelepe ma misa tangata I tonu le ngalwenga. Ua fetui ai whawhanga wapo. Ua complain nisi. Fatua e sau nei le e sau ngalwenga u whai. Fesili mai o tau muli mai ya mua mai. Ua whela wa I tala whapena. Ai ma nei al wheau le nei taia. Pe a tātou se whatasi ma ke riso. Ona le ai lea o sa tātou fetui ai. Whawhanga wapo ma tātou tusi lima. O ele nātou a e sau ana nei. Whalongo mai a tia whaiso ua ngā. Ua toi wheau le tautua pei o marita. Le manei le wheau. Toi whamanatu I a tāu. Ale anga o lea tātou te ano uma le au au nang. O lea te tautua I le kalisi. O lea tātou au au nei so se mea. Ai manei a lea la fua o whata oto Yesu. Male tina ia Maria. E manui ai lau tautua. E mu wai lau o nanga. E manongi ai le tātou tua. Pe a tātou fili whatasi ma kerisi. Le ngata le nā sitting at Lord's feet brings you courage. E a mai e pēr wha maros. Te le nisi tangata na au auna no lato maros. Ua ika makewa e ki ai leo o ngā. Ai pe a e fili au auna whatasi ma kerisi. E iai a te oele courage. E iai a te oele whamarosi. Po wāti ngā, po wāwhaingatā, po wāmatangi vale o le whauranga male ngalwe. E tupu pēr le roto tele. Te lewa ai whaingatā, e iai le courage. Le anga o roos, iai ke riso whatasi. Ma oe male au au nanga. E le whaingo fia le au au nanga I le tua male ngalwe. E iai whitā ma whaingatā. Ai sele mana I o tā ua le nofo ia ao ke riso.
Le ngata le courage ai amai ia te oe le forgiveness. Te nofo ia au ke riso e amai le loto whamangalo. Maria, na te le i tau i wasui le whate awa mai. Sa whamangalo e lo nosu. E le ia i se loto ti ngā ia Maria tusa ma le whaitio. E se le mana ia, ioe, ole nofo ia au ke riso, ma whaatino le au au nanga. E tupu le loto whamangalo, o ai e ita mai o le, e ka le sia ma le au whaatua tua ia te oe ma le au au nanga. E te maua le loto whamangalo. E sea, le anga lo o iai ke riso whaatasi ma oe. Le ngata le nā e ia te oe le blessing. O le nofo ia au ke riso, ua e nofo i lunga o whamanianga. Whamanianga i le nganga, le tino le mawhawha. A le anu whai mai e su ma reta, o le mea na fili, o le mea e Maria, o le mea pitu sili leo na umana oai. E le toi mawhaina awa e sema Maria. It is a blessing for her. O le whamanianga lea, o lona loto lea, o lana whamua lea, ma na ia le whamanianga wa maua e Maria. Leanga na sao le fili, na sao lana whamua, na sao le motive in whangai. Ioi, le ngata le na, sitting at Lord's feet brings you freedom. E a mai e le sao lo tonga, free e me umai lo, e iai le sao lo tonga, te talo, te whawhitai, te vivi, te whamanu, I'm fight for you. Ona maua le so tanga mau uso a au na i te tonu ngā wen. E iai le freedom, i a te oi, ngata le nā, o le nofo ia au ke riso, o le maua lea, o le so tanga malosi. Strong relationship with God, through Jesus. Sa moa ma leo Fatu tua le nei taia. O manu ia e whanau mai, pe a whai e te fili, e te au auna whātasi ma ke riso. O mea le lei o whamanianga, whale nganga e whamanuia ai tātou e le tua. Pe a whai tātou te whamo mua ke riso le tātou au nana. Whaingo fia foi na tātou fo ia whawhita au. So se meo e au auna ai. Mana ia le whata oto, ma le ata o whata oto mai e Yesu. Ala ia o nanga le uso teine lea. Ave le ta whamo mua. Ia ke riso Yesu. Mea whaalona lua. O mea e whai e tā ua. Wape a ta whamo mua mea e mana o tā ua e whai. Ia o whawhi tā uli na. Ia o whatua tu wai. Ia lava o e ngalue ai ma tautua ai. Tautua ma le loto fia fia. Ia o ni ngalu. Whamua mua Yesu i lau whiwhiri. Pe a whaatanga ke riso. E te whesiri ai. E te lua tala noa e whai. Whamanuia mai. E ia te oe manuia ia. Whai foi leo unanga. E ia te oe le malosi whale nganga e whai ai. O le whamalosi lea. O le whiau lea. O le tā whasoe le nei tai au. Wha wau lea au unanga. Se lava le kalesio e ngalue ai. Le nā, tū mau le nā. Au nai le nā, whaatanga ke riso. Nei voi vai teni, ia. Ua ma ale lava, te tele o fina ngalo maloto. Le fia loa, me i loa. Ai a iai ke riso e mā tū ke riso. Aua te tia ia le ngaluenga ke riso. Aua tā te whea ua le ngaluenga ke riso. Aua tā te tusi lima. Mena e tupu pe a whai. Tā te au na mō ke riso. I lo tā ua lava i loa malo tāna ngona. Ia, manatu, a vea se whātai ta inga le soifua au na. Whāta oto mai e Maria, Yesu i ale a Maria ma Mareta. Wha wau waile au nanga. Tā tau leo ke visiano, le ase ma losi o tutoi. Fuli au na, tau tua. Whai inga luenga le lei mō ke riso manana i kalesia. Le ango i e whamasino ai tātou i good works. Ma nei al tātou o mo mua ia ke riso. Ta lia mo mua ke riso e whai mari ma whao. Ona tātou mai ai le good works. Ngaruenga le lei whai mo ke riso.
Langa o ngā luenga ia e whamasino ai tātou. E le o ngā luenga e whaolaina ai le tangata. O le mea mua te taunu whaolaina nofo ia ao ke riso. Whalongo ia ke riso. Ta lia ke riso usi ta ile fina ngalo ke riso. Ona whatino ai lea o ngā luenga. I to tono le ngā luenga o ina e whamasino ina ai tātou. Ia. Anga le yatu le tua i lau soifua wauna. Te lava le ngā luenga ma le tovine o tau tua. Try your best and do the best. Pe a whai. O e te whai. Se ngā luenga te whalango lango i lau ata mai ma lau malos. Aia e whatanga ke riso. E te lua au na whatasi ma ke riso. Whamaile manatu au tua le whasol nei tai au. Serving with Jesus is more important than serving for Jesus. Te le atu le tā ua o le au na whatasi ma ke riso. Nei loro au na mo ke riso. Mai le matua le tā whasole nei tai au. Nofo ia au ke riso. E te manuia ono Yesu. Amen. Le li whaftai tele nei tai au. Mātou o tangata e fia au na i lau ngā menga. E teimi mātou te whāle tangata ai. E teimi e tau pei ai mātou o mā reta ma le au nang. Mātou te whaia no mātou mā rosi ma no mātou roa. E koe teimi e mui ai, e teimi e ti ngā ere loto, e teimi e to mumu ai, o na le mu leo le au nang. A whaftai, e sui le upu o toi whamanatu le nei taia. Pe a fia au na le tangata, au na whatasi mao. Ine ala lea e le whamau lalo le loto, ta tala ma ta lia o ke risa. Nofo i o au. E ala i le anapongi, le ta talo, ma le a fionga pa ia lau fio. Ona whape nā leo, ona mā losi le mātou au nanga i kino le ngā menga. Ia, awa o maia le tua. E lava na e saunoa le mea tasi sili na e mana ai. O lea na whaia e Maria. Mātou loa le tua, pe a mātou whia manuia. Ia mātou whili ngā lulue whatasi maoi. Manuia tele le au whaafonga le nei tai au. Vera upo se whiau e tā pasa ai le mātou soifua uauna. Ina ia awane o mātou whao ina lo vi inga. Awane o mātou uauna iso mātou ilo. A ia mātou uauna o oe e te whaatonu whalawina me oma. Ia, manuia lau whiong pa ia mātou whalong. Ho ilo vi inga, tu mauri vi inga, whamanu man whanetang. Ia tele le anu leupu le tua ne nei taia. Ia lau whaafonga whamunia. So mātou atu nu pele o Samoa. Ia, a me se foi de sunga whaatonu ma le pulenga nei ala TV. Ia, iai lau whamunianga whaafitai ke riso. Lau lau swafa Isu. Amen. Ia, whaafitai mo nei taia. Amen, via tele le tua. Leo whaatua tua. Via leo o nanga mo le tua. Ma nofo ia ao ke riso. E man via e lau se fua. Amen.